Unsogui, Hafamalagomu, Vanedaki Fino, CHamoru, Mungana Mamalo, Alasi Finomu, Tagi Talu Ifinomu, Nalola Ipengamu, Nui Famaguonmu, Vanedaki Fino, CHamoru, Ti Atrasåsao, Senior High. Isvia para mas, who isvia para mas gi comunidad tu, who isvia para mas gi pamanyag ko, da musabta na tiput bahuhat na maestra. And hula tumungo edzo sen takfekna golf importante na hu edzak ifino tomorrow sagi halami ifino tomorrow sinya hu edzak hafa hinasun niha ihagas hat na manyanata. Paraguahu imas mapu na pati na taza manhoven giorizahu mafifinu tomorrow pas tiwaf malik I quintosu. Timaga ocho pues kanabiai at ngoma na sinya hufino tomorrow ma faisenzu o kasingan sanga na si hufino tomorrow kasinyo na zurazu zeni terahahu para class tomorrow cosas tagano. Lo taza hina sonia na baba toru hina sonia na kalang pairi na hutungo na wai. Minaput kalan mahotsa I vocabulario siya. Sa guaha mega na palabras siya para depende hafa ilek mo, no? Or hafa en sasangan, right? Pues ajo I minaput Paraguay. Sa guaha mega na klasin sentencia siya, guaha mega na klasin pronouns and to kind of put it together. So I guess itu na I minaput Paraguay dan lokwi Paraguay malago dyan na benedisi ifa mag-uon ho. No ifinota. Right? Sa ti mabenedisi na huput ifinota na ipapagunzo. Pues malago dyan manoy ibendasyon para ifa mag-uon ho. Right? Mapun sa ti Paraguay ti geflaxi dyan. Para ihinasok ko na Lohut satsag ya todo tempo ho kantusi siya ifinot sa moro. Ma-mix ifino English dili ang gentil tungo palabra para azo na afo sasangan lo imanapod Esta mapos na second 2022-2023 school year. Guai ga tungo dan guau hafatina si CHamoru club zanen again kina hulutininos. Pues gua tauta hutungo na malago pun na tungo I lengua hita zani kulturata. Dan pues ano rason tutuan ano na club gi Southern High lo kalangwa bula tauta mama sinzo sa hofen na tutuan ano tauta pun kalan timalago that they're not gonna pay attention. Pues kalan puti corazono lo zengen guaha tauta pues sinya lo zengen timalago pues muna. Practica cada dia
comento si masaya haji, comento si espia i lengua hita. Tisinya fanan tisinya pun osunha za nenga i finotan ni po fatu sa ti po fatu kumu tiun espia. Magai loki malik kumu guaha un po dos tau sia ni po fanagui hao. Para guau sinanahu. Hu kumu gua finaisen hu, kumu gua nan matalaponi titanosu, matalaponi hinasoku, hu faisen sinanahu. Hu faisen i manamuku. Dedidi hu pikukura na esti siya na palabras, na sitwasyon, mauusa, wana biya hu tatay letlu siya, za hu keke comprende hafel niya. Kuntori diccionario. I antes na diccionario as Benedictan Dunca dan si Donald Topping, hu gos interesado mo manaitay ano na dictionario, masya often na palabra siya tutufunga papa ko say all that the indicate mas na who get mo i finota in CHamoru dan lumadang kulozo. Okay, so 2019 estaba like virtual class na sponsored by Hale Paragupa, Giza, Washington DC, Fanan. Sa uma escola tio, na class lo kimagahet go from Maput Paraguahu. Yeah, like go from Nyateng I Titinos Hoods and I mean, you know, Estanateng I Titinos Hu Pogolo, Giazu na tiempo like mas Nyateng. Then like hutuman na deputy who na hutum I Titinos Hu English, the who na latla I Titinos Hu CHamoru. Humudun COVID, like I tiempon COVID, guaha class, like virtual class, and you know, Dani Fafet Nanglisi Dr. Maget Bavakwad and Umasquela Zugi Enuna Classiha Lokwi. So like totally virtual. Low yeah, again, then who keke tungui fino gi leplu gi virtual class lo go from maput parahagu na comentus tu then I family haku. Yeah. Para ko, mas importante I lengua hita I finota sa angin matay I finota pues tanano maugang hit CHamoru, no? Pues usamani I manasidon tepu esti lokwi, you know? Jangin diri ha ni untungu I finot CHamoru. Usaha. Sa taimano magona I gera taigudi. Angin ti mauusa I finota, right? O necesita un usa masaya hafa untungu para tak lot la I finota, no? Jangin ti matsogwi, pues sempre matai I lengua hita, no? Para go hasu put esti ginin si Senyor Kenneth Cooper ileknya ti matai I finot CHamoru chabia lo mama guha, pues
ta necesitan ta mohta i lenguajita. Cosa que sinya guaja y corazonta y hinasota, you know. Pues I always think of that. If we're not gonna if we're not gonna use our language, we're not gonna wake it up. Sempre mamago pues mohta, no. So we need to, it's sleeping now. Well, we need to wake it up. No. The way to do that is by using it any form, any way. Again, sa Diyos mo asiha, right? That's why you know, pat ben pabetsuha, unisisita ikemon, pat hafa day, what masaya hafa, right? Itong usa. Fanezaki fino CHamoru Ti Atrasåsao Sinyaha